Munyemerere mbahereze amakuru ari kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni Mutamba Constante Mutamba ubwe yavuze amagambo agira ati rwose ngewe umunsi ku munsi mfunga abagambanyi baba bashaka kugambanira leta y'i Kinshasa, ndetse ko ari nacyo gituma ngewe ndi umupolisi kugira ngo ngende mfunga abagambanyi babangamira cyangwa se bashaka kugambanira leta y'i Kinshasa. Ibyo ngibyo rero byaba bivuze yuko leta y'i Kinshasa yaba ifite abagambanyi benshi. Buri munsi uyu mugabo agiye afunga abantu b'abagambanyi baba bashaka kugambanira leta y'i Kinshasa. Ni ibintu yakomeje kugenda anagarukaho, ndetse bikumvikana ko rwose leta y'i Kinshasa yaba ifite abagambanyi benshi, kabone ko rwose nka Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we ubwe nta mutekano agifite, nyuma y'uko rwose bakomeza kugenda babisobanura. Icyo ngusaba wowe ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo tukiguhereza amakuru ujye uhita wakira notification, hanyuma twikomereze n'amakuru agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndaza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi nkubwire ko Evariste Ndayishimiye nawe byamaze kuba byamukomerana. Ni nyuma y'uko umugore we yamaze kuba atangaza amagambo akomeye ndetse avuga ko rwose igihugu cy'u Rwanda nta na rimwe cyakigera kibona ukuntu cyabana cyangwa se kubana mu mahoro hamwe n'iyi leta y'u Rwanda, nyuma y'uko rwose banze ngo gushyikiriza abantu bagiye basunika Nkurunziza wayoboraga kino gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uko rwose igihugu cy'Uburundi n'ubundi mbere yaho cyagaragaye ari igihugu gifite amanyanga, ndetse kikagenda kigaragaza uburyo u Rwanda ari igihugu kibi ndetse n'umuturanyi mubi, ndetse kigenda gitangaza ko rwose u Rwanda ngo ruri kwitegura gutera igihugu cy'u Burundi, mu gihe ku rundi ruhande kandi Repubulika Iharanira Demokarasi y'u Rwanda bakomeza kugenda bavuga yuko rwose nta na rimwe u Rwanda ruteze kuzigera rutera u Burundi. kandi igihugu cy'u Burundi cyo cyamaze kuba kivuga ko igihugu cy'u Rwanda cyamaze kubipanga ndetse cyamaze no kubitegura, dore ko no mu mateka yahuzaga abo bagabo rwose b'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi nta n'umwe wigeze unesha u Burundi. Nakubwira ko rero icyo usabwa we ni ukwicara ugatuza ugatimaza, hanyuma ugakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo twinjire by'umwihariko biri kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndibanda hariya ku mirongo y'urugamba mubwire ibintu biri kuba byavugirwaho, ndetse dore ko ari n'amasasu ababiligi bamaze gusesekara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 itangiye kugenda ibakoramo. Nakubwira ko igihugu cy'Ububiligi aka kanya kimaze kuba cyapfusha abasirikari bagera ku 100 bamaze kuba bagwa hasi. None ahangaha umutwe wa M23 uvuze yuko rwose intambara aribwo yaba igiye gutangira. Ndaza kubwira ko bano basirikari b'abarundi bakomeje kugenda basatira by'umwihariko umujyi wa Bukavu. Hariya za Bukavu rwose abantu bahazi ni amasasu ndetse agiye kuba yakongera kwavugira, bitewe n'uko bano basirikare b'abarundi bakomeje kwinangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagiye bahegera bikomeye cyane. Ndaza kukubwira ko rwose izi nyeshyamba za M23 zidateze kurekura Bukavu habe na gatoya, ko amashusho yagiye agaragara ndetse anacicikana. Nyeshyamba za M23 nyinshi, ndetse hari n'abandi basirikare bashyashya bagaragaye baye mu M23 barangije imyitozo ndetse bari kujyanwa hariya Bukavu kugira ngo barwane n'abo basirikare b'abarundi. Ndaza kukubwira ko hara za Uvira ni amasasu yari ahavugiye nijoro, ndetse ko abasirikare b'abarundi nabo bagera ku 3,000 nabo bamaze kuba bitaba Imana. Rwose nabo bamaze kuba bajya hasi. Igisirikare cya M23 cyakomeje kugenda gicokoza impande n'impande. Nakubwiraga ko nyuma y'uko rwose abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bahatanira kano gace ka Kisangani, ariko ndaza kubwira ko kano gace ka Kisangani inyeshyamba za M23 n'ubundi byaje kurangira bamaze kuba bakigarurira. Nakubwira ko aba basirikare b'abarundi rwose bakomeje gupfa by'umwihariko kano gace ka Uvira hapfire ingabo zigera ku 3,000, ariko by the way abasirikare b'abarundi ntibakeneye kuva ku izima, ndetse bakomeza bashimangira ko batazigera barekura kano gace ka Uvira, bitewe n'uko ariko gace konyine gasigaye gahuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi.